3 sveta pravila na zadušnice. Zadušnice su dan molitvenog sećanja na naše mile preminule srodnike, koji je propraćen vekovima osveštanim i svetim pravilima naših svetih predaka od Svetog Save do danas. Postoje 3 sveta pravila. Prvo pravilo sveto glasi: to su domaći, porodični, prigodni, pobožni običaji koji se obavljaju u domaćoj crkvi, u domu gde je živa crkva, porodica, da bi naša deca, naši potomci znali o tom velikom prazniku i da nastave tradiciju i kada mi odemo sa ovoga sveta. Drugo sveto pravilo jeste sveta božanstvena liturgija u našem hramu, u našem mestu, manastiru, gde se služi sveta liturgija i pominju imena naših pokojnika na proskomidiji, što je veoma važno, možda najvažnije, a potom, posle svete liturgije, pominju se imena naših pokojnika i služi se parastos. Posle toga idemo na groblje i to je 3. sveto pravilo, dakle izlazak na svete i svetle grobne humke, gde počivaju njihovi zemni ostaci koji čekaju dan vaskrsenja, kada će oživeti i ponovo se sjediniti sa živom i besmrtnom dušom. U ovoj emisiji, dakle, od 3 sveta pravila na zadušnice donosimo i glavnu molitvu koju treba čitati na grobovima naših predaka. Ako ne dođe sveštenik da vrši parastos ili pomen, a obično ne dolazi jer ne može da postigne toliko grobova da obiđe, mi možemo je čitati ili pustiti iz ove emisije, dakle, i postaviti telefon tu na grob, na spomenik, na krst i pobožno stajati i krstiti se. Zatim, u emisiji objašnjavamo simboliku sveće, vina, žita, kađenja, svega ostaloga i jedna predivna, dakle, molitva starca Zosime iz romana Braća Karamazovi Dostojevskog, koja predstavlja milostinju za duše naših pokojnika. Pogledajte, rođeni moji, ovu emisiju, držite se saveta, prenesite ovo svojoj deci, neka ste mi Bogom blagosloveni. Amin.